Uyghur qizi Moden haqqidə qisse. Təxminən miladi 1807 yılları Mənçin xallıqı G'arbi diyardaki yerlik vanglarni çarlap kelishga bir baş müfəttiş begi əvətidi. Bu əməlname aynı zamanda Çingçaydarın deb atalatdı və Qumul vangi Şah Məxsudның dağdığılıq kütüb elişiga erişidi. Yalaqçı Şah Məxsud bu əməldarni ordada bir neçə gün mehman qılıb, Uyghur qızlarni onunğa hədiyyə qılıdı. Bu to'ng'iz əməldar ordada oynab, zerikib, Şah Məxsudqa yeziği beriş arzusunu aytidi. Şah Məxsud onu ilib, özünün Bağdaşdaki yeziliq ordisiga elib chiqidi. Hamda chiqishdan burun shu yerdagi 15 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan yosh qizlarni tutqun qilishga ham o'rdaga akilishga maxfiy buyruq berdi. Yalaqchi cheriklar birdamdala shu yerdagi qiz cho'kan ish qilib, yosh ayol avlodining hammani tutib o'rda beg'iga solab qo'ydi. Şah Məxsudның Bağdaşdaki miraquli, yani yılqıçısı Tömür Bosiqның əmdili 15 yaşqa kirgan güzel axlaqlıq qizi Gülayla muşu qatarda tutqun qılınıdı. Hər qancha qarşılıq qısmı bichara aciz qiz ularning rəhimsiz qamchisiga bardoshlik berolmaydi. Hamda boshqalarning u yerga apirib, o'zimizning usulini o'ynab bo'libla qaytib keladiganmiz degandek gaplari bilan majburan u yerga apiriladi. Gülayla aşı yurtda yurt erkisi bo'lib, go'zal, axloqliq, botir bo'lg'achqa xalqning yaxshi ko'rishiga erishgan soyib jamol qiz edi. İplas Şah Məxsud heyliq to'ng'izni boshlab chiqib, sharifiga dağdığılıq ziyafətlərini berdi. Ziyafət xirajatlarini yerli xalqdan tirildirish uchun astirtdan odam əvətidi. Dağdığılıq ziyafət davomida Uyghur qizlarini qamchilab, majburiy usulga tushirdi. Bularning orasida go'zal qiz Gülaylanimi bo'sh qo'ymaydi. Bichara qizning ko'z yeshi va ahuzariga faqat rəhimsiz qamchilar bilan javob qilgan munofiq jallatlar uni majburiy usulga soladi. Xuddi bulutlar orasida mo'nglanib yurgan hilol oydak g'amkin chiroy bu qizning go'zal husni maydondagi har qanday kishining aqlini lol qiladi. Uning husnidan o'zini yo'qotgan hiliqi amaldor Şadarın, bu kız Moden gülünün özü ekan-gu. Moden deb şölgeylerini eqitib, valaqshib ketidi. Şah Məxsud tərcümani arqılıq o əməldarının gepini anlab, qaqaqlab, külüb ketidi. Hem onundan bu qızğa köngli bolsa, elib ketamdikin deb so'raydi. Allah bichar qizning ta'liga. O munofiq amaldor hukumat ishini mo'yin bilib, hozircha turib tursin, sal cho'ng bo'lgandan keyin elib ketay degandek ma'nolarda bir gaplarni deyishidi. Shuningdan e'tiboran Gülaylarning ismi Qumul diyorda Moden deb ataladi. Şah Məxsud Bağdaşdan qaytqan chaqda orda begi yo'l bosqa Modenni tutib, ordaga apirishni uni müfəttiş begiga sovg'a qiladiganligini aytadi. Bu xabar chaqmoq tezligida butkul elga tarqaladi. Gülayla bilan kichigidan birga cho'ng bo'lgan padichi yigit Aqtursunning qalbi allaqachon bu qizga bog'langan edi. Ular baxtli kunlarning kelishini kutib turgan paytlarda anglagan bu shum xabar yosh Aqtursunga qattiq ta'sir qiladi. Xabarni anglab uzoq o'tmayla orda navkarlari Modenni ordaga elib mangdi. Uyghur qini singan yosh qaram yigit Aqtursun bir necha do'stlari bilan Bağdaş davonida bichara qizni qutqizishga harakat qiladi. O'ttirda qattiq elish bo'ladi. Arliqda Modenga o'qyat tegib, qonga melinadi.
Ақтұрсынның қалбі өртініп, о қызны құчқығы еліп тұрышыға, пұрсатпәрәс намәрт черіклә, оны арқ тараптан тұтып еліп, бағылып алыды. Şah Məqsud bularını vəhşilərcə öldürüb sazay qılıdı. Həm də cəmiyyəti və dostlarını nomğa sürgün qılıdı. Şu vaqadan keyin xalq arasında Çin modenni əsləb nurgun qoşaqlar payda boludu. Xalq Şah Məqsudqa bo'lgan nafratini mushu qo'shoqlar orqali ifodalaydi. Güllayla 15 yaşda Çin Moden deb atalgan Şah Məqsudning qo'lida qizil qonga bo'yalgan. Bu yil Bağdaş beg'ida ushuk tagdi g'o'rigan jallatlar elib mangdi Çin Modenni o'rdiga. Çin Modenning yurishi jarandek chaqqan, Şah Məqsud yılan bo'lib becharini chaqqan. Yuqorqilarni o'qigan har qandaq Uyg'urning yuragi titraydi. Gülayla Aqtursun vakilligidagi son-sanoqsiz baxtsiz Uyg'ur qarindoshlarimizga esdashlik qilmay turolmaydi. Shundaq, mushular bizning Uyg'urimiz edi. Qo'rqmas, tez pükmas, vijdonliq Uyg'urimiz edi. Manba Bilqut Tore. Toplap rətlügüçi Ablız Uyghur.